Akunzi ba RealVox TV ndabaramukije iyo muva mu Kagera. Nanje ndi Cedric sanzwe nkorera ikinyamakuru RealVox TV gisanzwe gikorera ku mbuga zigiye zitandukanye. Mu gihe uno munsi tugiye kurabira hamwe amateka y'umusaraba kuva na kera, umusaraba wahindutse ikimenyetso cy'urupfu. Nubwo byari bimeze uko muri ico gihe, ariko mu nyuma umusaraba wahindutse ikimenyetso gikomeye cyane ku bakristo babarizwa kwisi yose. Menya impamvu umusaraba wakoreshejwe n'impamvu Yesu Kristo bashoboye kumubamba kuri uwo musaraba. Unyuma umusaraba wahindutse icyizere ku bakristo. Reka mfata akanya ndakushimire wewe umaze kugira subscribe, share ndetse nawe utarabikora ko ushobora kubikora hano kuri RealVox TV kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, kandi n'ibiganiro byacu bigiye ko ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro byacu. Umusaraba ni kimwe mu bimenyetso bizwi cyane. Ni mu gihe inshuro nyinshi cyane usanga umanitswe ku mashengero, abantu benshi cyane babandanya bibaza aho umusaraba washoboye kuva ndetse n'ico usiguye, aho washoboye guhinduka ikimenyetso gikomeye cyane ku bakristo. Uno munsi hano kuri RealVox TV ngiye kubashikiriza isobanuro ry'umusaraba kuva mu bihe vya kera kugera uno munsi. Imbere yuko umusaraba uba ikimenyetso cy'umukristo, inyuma yaho gato cyari ikimenyetso cy'urupfu. Aho n'igihe mu myaka ya kera abaroma bakoresha umusaraba mu guhana abagizi ba nabi. Uwabambwa ku musaraba yabahanishijwe urupfu rubabaje cyane mu mateka, aho umubabaro wamaraga igihe gito cyane, amasaha canke umunsi. Umuntu yabambwa ku musaraba canke ku giti agasigara arafa buhoro buhoro. Mu gihe cyari igihano cy'urupfu cyari kibabaje cyane mu mateka y'Ubukristo. Umusaraba wagize ubusobanuro bushasha mu gihe Yesu Kristo yaramaze kubambwa ku musaraba. Igihe Yesu yafatwa yaraciriwe urubanza. Mu gihe bamusabira kubambwa ku musaraba, amaze kubambwa ku musaraba, abakristo bemera ko urupfu rwa Yesu ku musaraba rwazanye impinduka, ruzana agakiza. Icari ikimenyetso cy'urupfu cyahindutse ikimenyetso cy'agakiza, kizana urukundo ndetse kizana n'ubugingo bushasha. Ubwa mbere abakristo ntibashaka gukoresha umusaraba nk'ikimenyetso cy'abakristo, ariko inyuma y'imyaka myinshi cyane abakristo batanguye gukoresha umusaraba nk'ikimenyetso kigaragaza ukwizera kwabo. Muri kino gihe umusaraba ukoreshwa mu buryo bugiye butandukanye. Muri kino gihe umusaraba usanga umanitswe mu mashengero agiye atandukanye. Abakristo bafata umusaraba nk'ikimenyetso urukundo rw'Imana. Ni mu gihe umusaraba watanguye gukoreshwa nk'ikimenyetso cy'urupfu, ariko mu nyuma uhinduka ikimenyetso cy'agakiza. Aya ni amwe mu mateka y'umusaraba yashoboye guhindura isi yose. Reka mfata akanya ndabashimire mwebwe mubandanya gukurikirana RealVox TV. Reka nongere ndabibutse ko ntimwibagire kugira subscribe hamwe na share hano kuri RealVox TV kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse.